mjeseca. Što je rješenje na kraju svega? Rekli ste sad da će se cijepiti sa prvom, drugom i trećom dozom. I evidentno je da je virus Što vi da li će mutirati opet? Pa evo, ja se sad nadam, čitao sam baš sad na gradskom vijeću, samo se tog nadam. Dakle, znači to nije opet uporište? 6 do 8 mjeseci, ajmo razumno probati razgovarati. Prije 6 do 8 mjeseci razgovarao sam sa jednom osobom koja je meni iznimno bliska, jedna je od glavnih virologa u Hrvatskoj, primarij, doktorica i tako dalje. I ona mi kaže, gledaj, teško će to, pa sad mi je rekla prije godine polan, teško će to tako se proći. Ali ono što je bitno, on mutira i mutira i mutira, jer jednostavno traži, hoće preživjeti. I onda događa se, ili će mutirati tako je sve gore i gore, ili će u jednom trenutku jednostavno... Pa to se već zaključilo u godinu dana šta se događa. U puno blaži oblik. Sad čitam, čovjek ovaj njemački najpoznatiji epidemiolog, kaže Omikron možda ima i dobra vijest, možda je Omikron stvarno brzo širući, ali sa puno slabim efektima. Ako je to tako, otići će. Znači, znanstveno još uvijek jednostavno, on može se brže kao gripa, on se brzo širi, ali nije ubitačan. Evo, nadajmo se da je to. Evo, sad je čovjek izjavio, gledao se ubitačan, kaže možda će biti lijepi poklon za Božju. Nije to. Svaki čovjek koji hoće, koji ima imalo, kako da kažem, želju i volju, otići na sve stranice koje relevantno govore o tome. To što ste vi razgovarali s nekim virusologom, jel? Ti su najopasniji ti. Ne, vjerujte mi. Joj, dajte, molim vas. Slušajte Alenku ovu, jel? Evo ti Alemke. Šta je izjavila? Znači, nas to sve ne zanima. Ko će? Pa pustimo to. Znači, ne, to nas ne zanima. Čekaj, pustimo što je rekla. Mi proba dogovoriti da mi vidimo... Ne možemo mi ništa dogovoriti. Od naše vlasti. Državne vlasti. Mi se nemamo šta dogovarati. Nemamo se šta dogovarati. Pustite da ga ne kaže. A šta će reći, koji svaki političar? Javna tribina. Druge znanstvenike hoćemo. Hoćemo one znanstvenike koji cijelo vrijeme cenzuriraju. Hoćemo liječnike koje cenzuriraju. Tako je, tako je. Ne želimo jednoumlje i ne želimo stalno guranje istog mišljenja. Jel vi znate koliko samoubojstava imate u svojoj županiji ove godine? U zadnjih tjedan dana. Pa ne znate. To treba onome konju samo pitanje. A mnogo toga bi vam bilo prvi glas da s nama pričate svaki dan. Se ima na nivou države. Samo ubojstvo Bjelovara. To je malo netko visi. Ja imam samo jedno pitanje. Da li ćete vi glasati za ovaj prijedlog zakona što ide da javno cijepljenje u 4.1. Ovo što se predlaže u 4.1. totalno da ne možeš doći na radno mjesto od 4.1. Da li ćete za brzu cestu sve. Što? I za komplekse u kojima će se ne znam koliko upati. Tako je. Ne, Miro Bulj. Aki Miro Bulj. Za što su zakonske osnove su za kažnjavanje. Za kažnjavanje onih koji... Zašto kažnjavaju? Zato što ako država donese nekakvu odluku... A naravno, pa to je odgovor koji smo očekivali od vas. Nelegitimne, neustavne... Pa to smo očekivali od vas, takav odgovor. I mi radimo, i hoćemo raditi. A vi ćete meni zabraniti 4.1. da dođem na radno mjesto. I stavit ćete nas u organiziranu... Jel vi znate koliko učiteljice su ostale ispred škole? Znate koliko je učiteljica ostalo ispred škola pa nisu mogle ući u... Ne znate. Pa naravno da ne znate. U vašem gradu. Pohvaljujete ovoga iz 3. osnovne škole da je ne znam šta napravio za dobrobit grada, a zabranjuje učiteljici, zabranjuje da dođe na radno mjesto. Dobro, šta god. Čekajte, zašto čovjeka prozivate? Prozivamo sve. Čovjek je dobio naputak od ministra. On samo radi svoj posao. Da, i on samo radi svoj posao, kao što su radili ovi čuvari u logorima. To se zove demokracija. Koji vic! Jeste sad završili? Sad ste već ono... Čekaj, jeste završili sa svojim dijelom? Ne, mi nikad nećemo završiti dok vi ne završite. Gro stranaka u Hrvatskom saboru ne da zastupa ove teze koju zastupa vladajuće većine, nego žešće. Pa da, možemo, SDP kaže treba obavezno cijepljenje. Treba ih smjeriti po 5 ljudi.
je Većina, zato se to zove zločinačka organizacija. I vi ju podržavate. Većina Hrvatske traži da se uvedu mjere. Moja većina. Radikalnije nego što su danas. Ja ne razumijem koja većina. Onda uvedite. Aha, ali vi ste zato da budu samo covid potvrde, to nije radikalna mjera. Baš vam hvala, kako ste dragi. Da ne odemo u krajnosti ekstremiteta. Već smo u velikim krajnostima i ekstremitetima. Gospođo, ako je to tako, Onda... onda idemo u Njemačku, idemo u Austriju, idemo u... Aha, hajmo. Ne odgovarajte politički. Ja sam rekao sljedeće. Hrvatska ima najliberalnije mjere u Europi. Paf! Odmah me pogode i kažu da, vi ste krivi što je puno ljudi umrlo. Pa to su me napali ljudi. Aha, zato vi odobravate covid potvrde što su vas napali. A vi ste balans. Pitanje u vezi ovog Ausweisa. Nije nama nikome problem vatica, kako se to Dobro. je. Ove koje ste podržali. Hoće li ta vatica ostati ili će se to promijeniti, koliko sam skužio po novom zakonu, oni bi mogli kad god nešto kak im paše staviti. To će napraviti, to je ne. Pa to ne bi. Bude bilo ovo. Ko nije, 15.000 kuna. Ajde da vas sad pitam jedno ovako pitanje iz vaše perspektive. Želim to saznati, to želim saznati. Vaše znači rješenje bi bilo da skroz sve oslobodimo. Tako je. Ne, budimo logični. Ono što su rekli iz Mosta, ne, želim vas shvatiti. Testirat u bolnici, definitivno. Ne želim ja niko biti odgovoran da ga ubijem. Hoće nas testirati cijelu državu, svaki. Hoće nas vakcinirati. Pa ovako nas testirati. Ne može biti rješenje, recimo, testi unutra ili nešto tako. Ili i za staračke domove. Znači gdje god je neko relevantan da bi mogao nastradat, ja ne želim tu se slažemo jako. Tako. Ako mi gospođa kaže odmakni se od mene jer ja se bojim, u redu. Nema frke. Ja se ne bojim. Ali ne želim otići na ured, jel imaš Ausweis? A koji su uvjeti za život? A jel Nema ucjene, nema ucjene za cijepljenje, jel? Nema ucjene. A sve druge mjere, nismo mi pali s Marsa da ne znamo šta je u Austriji, u Njemačkoj. Znači ostale mjere, okej. Znači one koje su normalne, one gdje ljudi mogu to izdržati. Ali ova priča o kažnjavanju i cijepljenju ucjenom, to je nedopustivo, to vam mi govorimo stalno. Ovaj zakon otvara takve granice. Razumijem. Vinko, ajde daj mi ti, smatram te razumnim čovjekom, daj mi recimo ovako. A nas ne. A ne, ljudi, ja pitam direktno njega, obraćam se njemu kao individu i sad ne vama, ljudi. Znači, daj mi reci jednu stvar, dilemu s kojom se ja borim. Gledajte ljudi, ja sam svjestan da ta nekakva ruka je i bitna i nije bitna i ovakve onako. I savjest... Joj! Sad me poslije. Tako je, u to Da se načelno U čem je problem? Razgovaram s Vinkom ako mogu. Razgovarate sa nama! Da se načelno postavite za naše, a nikome ne smetamo. Vinko, znači za ajde naše interese. Ajde te pitam. Što, evo, to je moja osobna dilema. A što napravi ako nam pukne zdravstveni sustav? Pa puko je! Gdje vi živite? Znate kako nam bolnica izgleda i prije Dajte realni budite. Može čovjek Evo, odgovoriti. reći ćemo ovako, znači zašto je uopće došlo do smjene Kujundžića? Ja sam znao Bjelovarska bolnica. Bjelovarska bolnica u Komu. Ja znam ministra. Pa je, 2 godine čeka za pregled. Kujundžić je upravo smijenjen. 2 godine i 6 mjeseci. Čekaj, daj mi samo reci. Vi znajete Bjelovarska bolnica u kakvom je stanju sad? Aha, sad ste se sa toga uhvatili, mi nešto drugo nas zanima. Jer nemojte nam političarski govoriti. Pa nije političarski, ja razgovaram sad s vama kao građani. Ne razgovarate. Koji si razmišljaju. Kao građani koji se malo... u Bjelovarskoj bolnici U Bjelovarskoj bolnici su respiratori vrlo blizu pucanja. Vrlo blizu. Ali da li će potvrde? Ne, gle. Hoće li potvrde U redu. pomoć tome? To je pitanje. Gle, tako je. I tu možemo razgovarati. To apsolutno se Znači ja slažem s idem vama. kod vas more, trebam papir, ja moram imati Gle, Ausweis. ajmo se sad ovako dogovoriti. Svako ko treba bilo što u gradskoj upravi, hvala Bogu svime možete dobiti, to znate. Javite mi, to je jedno što najmanje mogu napraviti. Javite mi,
Spustit će se dolje. Joj, baš vam hvala, ajme kako ste divni. Ne. Uopće ništa time nećemo napraviti. Mogu ja kupiti sebi, ja sebi mogu kupiti ovaj Ausweis, svi ga možemo kupiti. Ali mi to ne želimo. Ja znam isto. Ali mi nećemo to. Mi to nećemo ništa time riješiti. Šta ćemo mi riješiti ako vi nas pustite? Au, kako smo povlašteni. I te sumnje u ko se cijepio sa placebom, ko nije, o tom potom. Ali ovo je nenormalno. Znači mi ne možemo pristati kao ljudi koji razmišljamo, koji znamo čitati, koji znamo tumačiti, koji smo se savjetovali sa doktorima i sa medicinarima i sa onim ljudima koji imaju hrabrost izići kao vrhunski doktori, od Montanjea do ovoga, kako se zove, što je onaj šef tehnologije, što je izmislio tehnologiju cijepljenja mRNA, jel? Onda ljudi govore otvoreno o čemu se radi, jel? Meni nije jasno da ni jedan zastupnik osim ovih nekolicina, da vama ništa nije sumnjivo. To je za mene nerazumno. Ne, apsolutno nerazumno. Želimo javnu tribinu sa drugim mišljenjima. Da niste zabrinuti za svoju obitelj. Oko nekih stvari bolje da šuti. Ne treba šutjeti. A zašto bi šutili ako govorite u naše ime? Neki zastupnici koji se vama klanjaju. Uopće ne bi. Ali barem kažu. Da, kažu, a onda se privatno ne slažu s ništa. Cijelo ovo vođenje epidemije meni nekako... Ovo nije nimalo politička priča. Koje je vaše mišljenje o Alemki što je izjavila? Koje je vaše mišljenje što je Alemka izjavila? Što je izjavila? Ne zna, pa naravno da ne zna. Znači naša djeca biti sad... Joj, naravno da nije tako. Rekla da s tim treba prestati. Plenki vam je objasnio šta to govorite, šta je rekla. Sa afričkom i azijskom djecom da treba sad i bjelačku djecu to raditi. Da. No dobro, nema smisla kada... A naravno da to ništa nije doživio. Vi ste čuli sve? Ne. Sve ste čuli? Pa to nije doživio. Evo sve ide. A vi sad radite kako to znate. Baš najbolja oprema općenito u bolnici, najbolja oprema općenito u Hrvatskoj, znači došli se apsolutno tjedno milijuni kuna na testiranje. Zašto se ti milijuni kuna ne usmjere onda recimo da se bolje opreme bolnice sa tim milijunima kuna, ne bolje uređaje, bolje opremu, što je po meni puno smislenije nego da imamo neke stare respiratore koji se teško koriste, koji ih ne znaju doktori koriste, pa čovjek umre jer eto nismo znali namjestiti kisik. To ste sad došli do točnoga, da, neki ljudi, to je ono što ajde mene da je nešto kao točno. čovjeka, kao osobu me strah da će umirati neki ljudi koji ne bi trebali umreti. Tako, i to se događa, zato i što će događalo. puknuti sustav. I to se Nema više mjesta događa, bolnice. jer ljudi umre, ne znam, neko doktor im ne zna namjestiti kisik. Ja sam to mislio kao što me vi kažete. Onda me Rajko Ostojić u Otvorenom kaže, o čem ti pričaš? Pa umrlo je Rajko više ljudi nego bilo gdje u Europi. Ali općenito, morate gledati da je to A ja sam danas rekao, znači šta, danas su me već neki napali, jer sam danas N1 izjavio da treba napraviti balans između zdravlja i sigurnosti čovjeka i zdravlja i sigurnosti gospodarstva. Borite se za zdravlje zdravlja. Već su me napali, zamisli bešćutnoga čovjeka. Pa onda se borite ako su vas napali, gle koliko vi može stati za vas ljudi. Pa ne zanima nas balans. Nas balans ne zanima, ako ste uz ljude onda budite uz ljude. Morate shvatiti da u ovom gradu isto tako neki ljudi od mene očekuju da zastupim žešće stavo nego što sam... Pa onda vi... Ja mislim da uopće nam žestoke stavove. Vi zastupajte ono što vi osjećate da trebate zastupati. A nemojte, ja vas stvarno molim za to, nemojte to. Borite se... A mi vas molimo, nemojte... Nemojte preći granicu, ljudi. Nemojte preći granicu. Političari su prešli granicu odavno. Da li možete dići ruku za zakon koji će biti za obvezno cijepljenje koje može naštetiti? Pogledajte danas emisiju N1. Ne gledamo N1. Čak ću je objaviti. Danas sam rekao, to je moja zadnja granica. Sve neke stvari mogu. Neću dignut ruku za obvezno cijepljenje. Točka. Jel to u redu? Ali balansiram. Nemojte mi zamjeriti COVID potvrde. Jer sam otvoreno na koalicijskom sastanku otvoreno pitam premijera. Ok, COVID potvrde. Ok, jel to znači da neće biti žešćih mjera sigurno nakon toga? Neće. Moram... Biće! Pritisak je s druge strane za još žešće mjere i kažu vi ste krivi za smrt. Pa ljudi, pa dajte pratite Sabor. Pa nas napadaju da smo mi nedovoljno zaštitili, da trebamo još žešće mjere.
žešće mjere, niste ih na vrijeme upotrebili postojeće mjere. Ko će biti odgovoran za smrti tih ljudi? Ljudi, ja mislim da... Jedina stvar što nemaju znanstveni temelj na socijalni gospođu struku. Pa koliko ima znanstvenik, svi su suglasni. To je znam da ove stvari nisu od toga nema veze za živote. A šta ovi koji su, recimo u mojoj obitelji, stradali cjepivom? Nikome ništa, jel tako? Kako mi ste stradali? Kako mi ste stradali cjepivom? Otkud gdje vi živite? Iskreno, ne, gle, ja sam imao 12 sati uspojavu. Da, ali ja ne znam da je iko od mojih bližnjih bilo kakvi imao bilo kakvi teškoće. Ne može pitanje. Sa trombozom noge, to je normalno. I sada se ja idem cijepiti. Čuo sam za zbrušnjanje, sam čuo. Da, i sada se ja idem cijepiti. Pa prije me ubiti. Ali nismo svi isti, trebali bi se posavjetovati s liječnikom koji će vam reći kakva vam je krv. Baš tako, znači sloboda odlučivanja. Nisam ja protiv, Pa kako Boro, misli? ajmo još jedan ponoviti. Šta sam ti, samo malo, Boro, šta sam ti rekao prije 5 dana, 6? Zajedno smo šetali, čovjek me pita otvoreno, da li da se ja cijepim, bojim se zbrušnjavanja krva. Ja sam rekao, Boro, ja sam se cijepio, čak svoju ženu nisam nagora se cijepio. Svako nek odluči za sebe. Ja sam ti tak rekao, Boro. Kao prijateljski. Mi nemamo tu taj odnos političar na novinama. Nekog 600 mitišća da se mora cijepiti. Zašto mi gađani cijepimo što šta onda Bori i nama savjetujete poslije 4. Pa kako vi nemate nijedan uspog bolje ovom narodu? Covid potvrde su isto kao i ovo. Imate laže Covid potvrde. Zašto ljudi umiru? Zato što nisu cijepljeni, ne mogu da adekvatno liječenje. Znanstvenici koji su nemate nedavno cijepiva isto. Možete biti svjesni da postoje znanstvenici koji govore protiv ovih cijepiva da nisu dobra. Znači tome isto nedostaje, uopće nedostaje komunikacije da čujemo one koji govore protiv cijepiva, protiv mjera koje psihički djeluju negativno na djecu, na odrasle, na porast depresije. Znači o tome se isto uopće ne govori. Znači nema druge strane, u medijima imamo jednu stranu, cijepi se i to je to. Znači nema druge strane koji govore da nije dobro za djecu, da nije dobro za odrasle, da mjere za maske nisu dobro za djecu, da socijalna distanca, to jest da je totalno pogrešno reći socijalna nego fizička distanca. Znači sama riječ već te ograničava, da postoje ljudi koji su oboljeli od depresije i brojnih drugih psihičkih teškoća u ovoj situaciji, od ove porast od pandemije. Porast je jako veliki. Porast je samoubojstva. Porast su broj samoubojstva je porastao u Hrvatskoj i svijetu. Znači morate biti svjesni da mnogi indikatori idu u korist tome da je ovo nije dobro što se događa. Nije dobro i probajte se stvarno boriti. Imate neku vlast u svojim rukama da se borite za sve nas. Znam, ali opet ako se sve otvori, apsolutno sve otvori, mnogi će Šta će mnogi? Šta će mnogi? Ljudi, ali imamo puno umrlih. Nemamo puno umrlih. Jel znate koliko imamo umrlih koji su cijepljeni? Imamo umrlih i koji su cijepljeni, jako puno, ali to ne znate taj broj. Moj brat umire nakon druge doze. Ja sam zvao službeno, to me je zanimalo. U Hrvatskoj 0. Joj, službeno ste zvali. Gle, ja samo znam jednu stvar. Da je moj vjenčani kum, teško mi je to, moj vjenčani kum, 40 godina, umro, dobio infarkt, našli su mu koronu. Umraš, nema ga više. Gdje su mu našli koronu? Ne, gospođo, zanimljivo, ali zanimljivo je, zar nije zanimljivo da je umro od infarkta, a da su mu taj dan kad je dobio infarkt, on je bio 40 dana. Naravno jer treba broj, treba im broj. Ne, gospođo, taj dan su mu našli koronu u krvi. On je rekao meni, slično, zato se razgovaram samo, ne, ja ne vjerujem u to ništa, to je bolje gripa. Znači, kuma mi je rekla, gle, imao je prehladu, nije obraćao pozornost na to. Dobio infarkt, a ima logika. Čekaj, vi kažete umro od infarkta ili je umro od korone ili je umro od cijepiva? Ja mislim da je to pomoglo. A je li bio cijepljen? Zašto se ne vrši obdukcije? Znači dobio je infarkt, imao je koronu, bio je mjesec dana na ECMO na aparatima, pluća su mu se osušila. Provjerite o aparatima. A da. On je bio čovjek koji nije vjerovao u koronu. Je rekao da od cijepiva do odlučavanja krvi dolazi. Prosti. Pa i od korone dolazi do izlučavanja krvi.
još jedno pitanje. On se nije cijepio. Još jedno pitanje, može ovo. Da li? Znači, cijepljenje neće biti obavezno. Tišina! Odlično. To je sa zadnjim, smo imali zadnji sastanak naš koalicijski, ne. Dakle, ako cijepljenje nije Ne, premijer mi je obavezno, rekao otvoreno, drži na njega. mene zanima, trebam savjet. Na koji način dobiti COVID potvrdu? Tako? Kako ću dobiti COVID potvrdu ako cijepljenje nije obavezno? A testiranja ne bude. Kako testiranje? U prvom mjesecu ne bude. Danas su rekli poslije četvrtog Moguće su neke stvari, ja danas od 7 ujutro sam u Mujnu. Pa mi to znamo već Ne mjesec znam dana. Mi ovo znamo već jako dugo. Kako vi to ne znate? Mi to Mjesec znamo dana već mi dugo. znamo, vi ne znate. Pa ne znam Gdje vi radite? Gdje živite vi? Gdje živite vi? Ne Koga znam koji su vaši pratite? izvori informacija. Očito neki... Pa hoćete da vam mi kažemo? Naši izvor informacije su kontra mainstream Ima medija. još nešto što ja vama mogu pomoći. Za one koji, za odgovorne osobe, to pretpostavlja na bulja ide. To na bulja ide. Ali mene zanima da čak se ja ne želim cijepiti. Ne u tom smislu kazne. Ne, niste me shvatili. Ono što ja znam, kazne idu za one odgovorne osobe u određenim tijelima lokalne i regionalne samouprave i tako dalje, kao Bulj koji nisu htjeli, koji su se oglušili o zapovjed stožera nacionalnog. Ne kazne za one koji se nisu cijepili. A jao, super, wow, super! Za vas je već kazna COVID potvrda. Realno, mislim, tu sam realan. Za nas je kazna i maska. Jel bude ovaj zakon možda napravio stožer svemogućim? Tome bude li možda stožer zbog ovog zakona novog postao svemogući? Ako se sutra sprdne, moraju se djeca cijepiti, moraju se djeca cijepiti. I rekao je stožer. Onda ćemo imati veliki sud. Što se mene tiče, nisam za obvezno cijepljenje, nisam za cijepljenje djece. Jel ograničavam ti slobodu, znači normalne funkcije u gradu, bilo šta ići na poštu, ali nemaš drugu opciju nego se pikaj ili ništa. Ja se piko ne budem jedino mrtav. Ili iza 2023. kad zadnji testovi koji dolaze na EMU budu isporučeni. Možda. Je li još uvijek sve u testnoj fazi? To je proteinska odcepa što je, na to mislim. I gledao sam i Astru i sve živi, svi imaju 23. finalna faza. A dobro, ali imate vi kakve podatke za Izrael? Imamo! Kako nije? Cijepili su se svi sa 2 doze, sad imaju i 3. Sad im je uveden novi Ausweis dozvola sa 3. i 4. Pa će biti 5. i 6. Da li netko u Zagrebu u politici zna sa koliko se doza mora čovjek cijepiti da bi preživio ovo sve? Ne zna. To nekakva nova kultura cijepljenja. Prvo je bilo 2, sad već 3, evo sad kreće 4, Omikron, koliko još bude? Koliko još toga bude? Sve vi ljudi normalni. To je nevjerojatno, ja ne znam šta vi jedete i pijete, se vi drogirate, šta je vama? Ja sam se prebolela sam koronu. Najnormalnije kao i grip. Ne prizna mi se više, izašla mi je, znači godina dana. Ne želim se cijepiti. Ne želim se zdrava testirati. Ne želim se testirati. Zašto da se testiram? Kome trebam dokazati da sam zdrav? Kome? Imam svog osobnog doktora, Boga ti drago. Jer ako nema simptome, nema ni korona. Ja ne mogu vjerovati da nas takvi kreteni vode u državi. Ja to ne mogu vjerovati. Doslovce kreteni, izdajice, ne znam kako ih nazvati. To nema veze s mozgom, ljudi moji. Bolesti koje smo preboljeli. Imam osjećaj, znaš kak imam nekad osjećaj? Nekad imam osjećaj da jedino mi, samo u Hrvatskoj, na cijelom svijetu, samo mi radimo ovo sada. Jedino mi, niko drugi ne radi u svijetu. Nisu ljudi, pa nisu svi koji vode kreteni. Biden kreten, onda Gospodine Dario, gospodine Dario. Njemac je kreten, i Merkel je kreten, i ovaj kreten. Bravo. Konačno ste rekli istinu. To je novi svjetski poredak. To je plan. Nešto reći. Kolinde, jel tako? Oni su light po tom pitanju. Znate zašto mi nismo light? Slušajte me kad vam se obraćam. Znate zašto mi nismo light? Vi ne Alo, ja pričam. upadate u taj... Znate zašto mi nismo light? Zato što smo mi svoju slobodu krvlju stekli. A oni su stekli s čime?
sa novcima. Pa i tamo su prosvjedi. Jesu, da, jesu. Ali mi smo svoju slobodu branili 91. Sad je moram 30 godina poslije ponovo braniti. Gdje su branitelji? Ajmo branitelji, gdje ste u vragu? Sunce vam jebem. Evo ga! Ali otkud vi znate da se njega ne ucijenjuje? Pa naravno da ga se ucijenjuje. Ili je dobro plaćeno da ga se dobro Zato što su ucijenjuje. dva predsjednika već ubita koje to nisu pristali. Plaća i tako dalje. Ja sam imam svoju plaću u MUP-u. Zašto nijedan političar od korone nije umro? I milijarda. Cijepili su. Čime, s placebom? Vi stvarno mislite se ajde i to raščlanimo. Joj, počinje se smijate. Počinje nam se smijati. Ajmo pred kamerom. Ajmo. Pola šprice, vi pola šprice, ja. Isto keka. Vi stvarno mislite se ja cijepljen? Jeste, da, jeste. Tako je. I ostali političari. Znate zašto znam? Zato bi se vidjelo da niste. Pa vi ste blesavi. Vidjela bi se na vama, ja sam medicinska sestra i vidjela bi se na vama da se niste s placebom cijepili. Znači imali bi pokrete očiju kao robot. Drugčije bi se ponašali nego sada. Oprostite. Ako je kliničko ispitivanje mora postojati kontrolna grupa. A kad se budete drugi put cijepili, onda idete vi prvi, ja iza vas. Evo, ali se pravi. Da su mene cijepili, Nemojte nas smatrati. Zamislite, ajme, stvarno teoretičari zavjera i ravnozemljaši Vi stvarno grozni mislite ste. da su mene cijepili šim s vodom? Pred kamerom. Predstavno pred kamerom. Još jedno pitanje, onak pametno. Koliko trenutno vaših djelatnika u gradskoj upravi? Čekaj, da li to znači da su i moju ženu da cijepili sa vodom? Za nju ne znam, nisam je vidjela. Moju punicu, tasta, Koliko tatu, mamu. djelatnika iz gradske uprave imate na bolovanju da su cijepljeni, a da imaju koronu? Aj saznajte pa nam. Nemam pojma, nije. Ono što je meni je Nije neka broj. ono što sam rekao. Voljeli bi i mi Ne, znati imam gospođu, znam da jednu gospođu imam koja je preboljela pa se opet zarazila. Imamo i toga. cijepila, Ne, nije bila cijepila, ne. Testiranja? Ne, ko je to? Ne. Zašto se ne vodi evidencija u bolnicama? Ne, imamo jednu kolegicu, imamo jednu kolegicu koja je preboljela i opet je postala zaražena. Evo sad. A imam i ja koja sam bila kod svoje sestre, nisam. Probajte nekako ove gore naše velikane navest na šemu da ajmo stvarno navest stvarno da u bolnicama je recimo testiranje i u staračkim domovima, gdje god bi mislili da je tako nešto. Užim ja problematiku svega toga, ali ausvajsi su izvan logike. Hoćete mene sad poslušati gdje se ja slažem s vama? Što sam ja i zagovarao na sastancima, ali nije prošlo. Znači ovako, što je moje mišljenje? Moje mišljenje, gledao sam jučer neke dijagrame gdje jasno stoji da ljudi iznad 60 do 90 najugroženiji. I tu se trebamo fokusirati, to je moje mišljenje. Treba se fokusirati na najstarijima. Porazna je činjenica, ja mislim da tu ljudi najviše... Porazna je činjenica da 55% ljudi se nije cijepilo stariji od 80 godina. Da. Znači, to je porazno. Znači, ja sam prvenstveno se zaštitio stariji i slažem se s ovom jednom tezom da logično je da ljudi koji dolaze u bolnicu i šire zaraze bolnice i tako dalje. To je činjenica, ali onda bi trebali i cijepljeni biti na ljudski testu. Ja tu pokušavam napraviti neki balans jer mene zadovoljava to da mi i dalje imamo dosta liberalne mjere. Još uvijek ne možete reći da nema. Kad pogledate druge zemlje, Austrija, opet kažem, imamo liberalne. Ali ja sam isto razumijem vas da niste s tim zadovoljni jer to još nije ono što bi vi htjeli. Ne da nismo zadovoljni. Da vas pogađa, u redu? Ne da nas pogađa, nego će to biti mi smo ludi, već smo ludi. Još malo fali da ne puknemo do kraja. Znate što je bilo na prosvjedu u Zagrebu? Vi ne znate koliko ljudi je kao mi. Binci dobrodošli svagdje. Ja kod sunca kvani čekam da mi se knjiga donese. Hrvati ne trebaju čitati, slažem se. Stvarno da ne mogu ići raditi bez COVID. Ono što vam mogu... Znate koliko su ljudi dobili otkaz sad ove dane? Znate koliko ljudi su dobili otkaz? Doći ćemo kod vas onda. Jel znate koliko ljudi su dobili otkaz? Zbog korupcije i zbog ucjena i zbog toga što ne rade kako treba. A umiru na COVID odjelima, da, ja sam radila COVID odjelu. Umiru od gladi jer sestre ne znaju makniti ono remenje sa respiratora. I umiru od gladi i žeći, šta to nek se ne provjeri. A ne od korone, tako da znate.
Zbog korupcije što prima mito i rade u bolnici. Ko prima mito? Glavna sestra i ravnateljica, eto tako da znate. Mito za šta? Za posao, ko hoće raditi mora podmititi. Ja ih nisam podmitila ni ne budem. Mene su tražili 18 to su u gradskoj upravi. Molim? Da, pred 4-5 godina. Mnogo vi ne znate grada. Vi nemate pojma gdje živite. Slušajte. Da li će se nešto promijeniti? Posao čistačica vam je 5.000 eura u bolnici. I to vam znam. I posao sestre 5.000 eura. Ja kao samohrana majka trebam dati glavnoj sestri 5.000 eura da radim, tako da znam. Da, sa iskaznicom se može. Jel znate da ljudi koji dođu u bolnicu nisu cijepljeni i ne dobiju adekvatnu skrb? Ljudi koji nisu cijepljeni dođu zbog neke druge bolesti. Da. Mu se ne pruža adekvatna skrb. Pa šta se čudiš, pa šta je Beroš rekao? Pa šta je Beroš? Dario, ajmo čitati članak 69, to te čeka u Saboru sad. Nadzor nad provedbenim mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti obavljaju nadležni sanitarni inspektor državnog inspektorata u provedbi nadzora nadležni sanitarni inspektor državnog inspektorata ovlašteni su zabraniti kretanje osobama za koje se utvrdili sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti. 2. Zabraniti okupljanje osoba u školama, kinematografijama, javnim lokalima te na drugim javnim mjestima do prestanka opasnosti epidemije zaraznih bolesti određenim ovim zakonom. 3. Narediti izolaciju, liječenje osoba oboljelih od zaraznih bolesti određenim ovim zakonom. 4. Narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere. Dario, ponavljam ti 4. Narediti stavljanje, organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne sigurnosne mjere. U prijevodu logor. Dario. Logor. Ovo nije za banci. Ne, Dario. uopće pa nije. Okej, ajde, provjerit ću to. Provjerit ću to. Ali mi u Saboru Idemo 5. Ne, po ovome se na e-građani molim raspravlja te. već 10 dana. Halo. 5. Narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru za izolaciju / samoizolacija. 6. Osoba koje su oboljele od određenih zaraznih bolesti te kliconošama određenih zaraznih bolesti zabraniti rad na određenim radnim mjestima, odnosno mjestima na kojima mogu ugroziti zdravlje drugih osoba. Dario, ovo je fašizam. 7. Dalje. Narediti udaljenje. Ima 11. 7. Možda nema tu. 7. Narediti udaljenje oboljelih osoba. 7. Narediti udaljenje oboljelih osoba sa određenih radnih mjesta. 8. Dobro, ovo ajde, mislim, oboljeli treba ići kući, a ne... Mogu ja nešto? Pa ako si oboljeo, neće samo malo. Ajmo dalje. Ček. Ja sam ti pročitam. To te čeka sad. Dobro, okej, uključuju se raspravu. Samo malo, evo je 8. 8. To je zabraniti rad osobama koje nisu podvrgnute propisane zdravstvenim pregledima. 9. Narediti zdravstveni pregled osoba materijala za laboratorijsko ispitivanje radi utvrđivanja zaraznih bolesti propisanih ovim zakonom. 10. Zabraniti rad osobama koje nemaju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni. 11. Narediti provedbu zdravstvenog odgoja osobama iz članka 37 ovog zakona. 12. Narediti obavljanje općih posebnih sigurnosnih drugih mjera. 13. Zabraniti obavljanje opće posebne sigurnosne dezinfekcije zdravstvene ustanove odnosno drugoj pravnoj osobi ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno ako obavljaju tu djelatnost bez ovlaštenja ministra ili ako je obavljeno na nepropisan način. 14. Narediti obavljanje povremenih zdravstvenih pregleda. 15. Narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Znači škola i tako sad. Državna javna. Ovo ti znači obavezno. Cijepljenje protiv zaraznih. Ajmo se gledati da će oni 15 se koristiti. 16. Narediti ispitivanje učinkovitosti provedbe dezinfekcije mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet hrane. 17. Narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Koje druge? I sad je glavno pitanje, demokracija je, a u svih 17 točaka se nešto zabranjuje i naređuje. Molim vas, nemojte nas farbati. Ima izmjene. Novim se izmjenama u članku 69 dodaju još 2 točke, 9a, 9b. To je postojeći zakon, ako idu izmjene. Ovo što sad čito, to već postoji. To ćeš ti dobiti sad. To je
To je prijedlog novih zakona. Dvije točke, 9a, 9b, točka 9 glasi, narediti provedbu osobne sigurnosne mjere obaveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili proboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Točka 9b glasi, narediti udaljenje osoba iz prostora koje su ušle protivno uvedenoj posebnoj sigurnosnoj mjeri obaveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili proboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Pod rednim brojem 15 stoji kako su ovlašteni narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku, ali to nema veze s tom izmjenom, nego je reći odredbi koje su uzeli javni zakon. Dakle, sve su zabrane i naredbe. I vi govorite o demokraciji. To nema veze sa demokracijom. Uopće. I to predlaže drug Plenković. A ovo što ste rekli za SDP, zaboravlja cijeli hrvatski narod da je HDZ nastoji iz SDP-a, svi zajedno iz Saveza komunista Jugoslavije. Nije uopće smiješno, to su činjenice. Prestanite se smijati, rekli smo vam vrlo ozbiljna stvar. Pa mogu se nešto nasmijati jer sad ste vi meni rekli... Uopće nije smiješno. Govorimo o fašizmu. Jer politika nas... Pričamo ali ja sam najmanje govorio o politici. Ne da nas davi, nego nas ubija. Ne hvatajte se za takve neke sitnice za koje se može nam kontrirati. Doći će do svega, ljudi moji, do rastava brakova, do samoubistava, do ne znam čega, ja se uopće čudim. Već je došlo. Prošao sam rat, prošao sam jednu vojsku, prošao sam drugu vojsku. I vi velite sad, on se ispucao. Pa naravno da sam ispucao. Dođite na moju djecu i ščupat ću vam glavu iz ramena. Dobio sam ih jedva teško. 2 auta sam mogao kupiti za te novce što sam potrošio za njih da ih dobijem. 3 djece, 3 čeri. Samo vi dođite na djecu. Javno pozivam da me zatvorite. Sunce vam balalo. I velite da nije obvezno. Sad sam još i balav, ispred sam balav. Nemojte tako, ljudi. Jel moguće da vi ne znate šta ćete raditi sutra u Saboru? Jel to zaista moguće? Jel zaista moguće da vam je čovjek trebao čitati zakon o izmjerama i dopunama, o čemu ćete vi odlučivati sutra? Bio sam danas koncentriran na gradsko vijeće. Ali prijedlog zakona je već... A nema veze. Mi ga znamo već. Kako to ide, gospođo, pa ne pripremam se ja 10 dana prije, nego ja dobijam materijal 2-3 dana pred raspravu, onda ga gledam. A nemam ja zato tražite da dobijete ranije materijale. Pogotovo kad je ovako. To će biti zakon sa nekom tražite materijale, općenito govorim ranije. Pa bit će vam raspravan cijeli dan traje, pa ja sam tamo, slušam tu raspravu, pa aktivan sam unutra, pa nije to baš tako. Da ja to niš ne znam i da sam bedak koji ne gleda. Pa dobijete obrazloženje, pa vam stavi obrazloženje isto. Tamo natpisi za vas, ne nosimo bez veze. Upravo zbog članka 15. Jel znate vi koliko djeca... Zapamtio sam članak 15, pogledat ću ga detaljnije. I tražit ću obrazloženje da vidim šta su po tim mislili. Mi ćemo vas gledati. Se na to ići ono garant. Ajde, pogledajte, vidjet ćete biti, imat ću raspravu i zalagat ću se za ovo da vidim taj članak 15. Moram to, sad ste me tu napali, gledaj, tu smo Nismo vas napali. Moraš smo svoje djece. Zaskočili, ajmo reći. Znate vi koliko... Pa mi smo svaki dan. Znate koliko djeca u Bjelovarskoj bolnici čekaju dugo na ultrazvuk srca? To je problem, to je veliki problem. Samo da vam kažem. Taj dio me muči. 6 mjeseci, znate koliko djece je ispred mog djeteta? 84, 6 mjeseci. 6 mjeseci njima treba za ultrazvuk srca 84 djeteta. Djeca ne oboljevaju. Ne samo to, nego su se i doktori pretvorili u robote. Ne mogu se na koronu vaditi. Izmaku snaga. Nemojte tako, nije baš tako. Nije baš tako, jako puno njih, gle, više ne zna, ne mogu stati na nogama, vjerujte. Ima sestra, stvarno, ima sestra koje rade, ali ima sestra koje ne rade ništa. Da se mi razumijemo. Ima. Gle, okej, ljudi, gle, poslušao sam vas, nije da vas izbjegavam, kao što su neki tvrdili, poslušao sam vas, razumio sam, shvaćam, imam ja neke dileme, nisam baš ja sad tu neki oštromjeraš, nisam bio do sad nikad. Na kraju krajeva i vi imate djecu, isto koji i mi. Nisu samo djeca u pitanju, ne može biti obavezno nešto što čovjeku može naškoditi. A postoje... Ja sam spremna biti u zatvoru za svoje djete ako se cijeli. Sa ovim informacijama koje danas imam, ne. Jer
Mogu vam i to reći zašto, pa gledam brojke. Djeca nisu ugrožena, oni su samo prenosnici, ali nisu ugroženi. Mogu ja jedno pitanje? Zašto ih se hoće cijepiti onda? Zašto se... Ja neću svoju djecu cijepiti. A šta kad bude obavezno cijepljenje? Neće biti obavezno. Ja barem neću glasati za obavezno cijepljenje. Ja sam to rekao javno i govorim to sad pred vama, neću glasati za obavezno cijepljenje. Uvijek sam kao liberal za pravo izbora. I to je to. Ali neće ovisiti o meni, to vam je jasno. Ali nećemo ni potvrde. Nećemo. Ja znam da je tebi nije lako. Ja znam da tebi nije lako. Gle, potvrde su bile najmanje zlo koje sam mogao izabrati. Najmanje zlo. Imali smo potvrde, obvezno cijepljenje, lockdown. Ovo dvoje ne ide, koji potvrde ide, može. I pitao sam direktno, hoće li to biti najže. Bilo je tamo i glava koje su razmišljale, rekla odmah idemo s obaveznim, odmah idemo sve, država mora pokazati to, država mora ono. Ja nisam za to bio. Pa razumijem, gle, Država bi bankrotirala bez pojava. Da je suglasan s tim da se cijepi. Ne mora. Što? Nisam razumio. Nego šta nego potpisuje suglasnost da se cijepi. U Hrvatskoj se to ne potpisuje, niti se onaj ko se cijepi upoznaje sa nuspojavama. Da ste me shvatili. Znači, razumijem vas. Cijepljeni prenose zarazu, isto. Tako je. Cijepljeni prenose zarazu. Manje nego ovi, ali prenose. Prenose. Ali manje. Čekajte, ali prenose. Ne možemo znati koliko prenose. Da li onda... Da li prenose ili ne prenose? Prenose. Da li onda potvrda legitimno da se mogu prenositi zarazu? Ma, razumijem ja tu logiku. Ima logiku. Slušajte me, ja radim u školi. Ja se moram svaka 2 dana testirati da bi dokazala da sam zdrava. Moja kolegica koja ima COVID potvrdu 2 puta je cijepljena, njezin muž isto tako 2 puta cijepljen. Doma leži bolestan, ona uredno dolazi na posao i slobodno, legitimno širi virus. Da li je to u redu? Mene se uvjetuje sa mojim radnim mjestom da donesem COVID potvrdu. S kojom može širiti dalje. Znači moja kolegica može širiti virus, ali ima legitimno to pravo. Ja nemam pravo zdrava doći na posao. Da li je to u redu? Da li je to u redu? Još nekome moraš dokazati da si zdrav. Tako je, ja moram svaka 2 dana dokazivati da sam zdrava. Ne moram i neću. Ne postoje to testiranje na kojem ću pristati. Ni na svinu. Da li ja imam izbora? Možete me samo ubiti i onda testirati. Nije ima, nemojte, nije ima. Barem 2 puta mjesečno. Ma nije ima. je oštećena. Joj, vi nemate pojma o realnosti. Pa testirao sam se ja 6 puta za redom svaki 24 sata. Uložila nekoliko puta. Da li? Štapić gurne. I šta, nije mi se ništa. Pa kojeg mozga, o čem pričate? Dajte, pa meni su gore... Pa nos, krve. Pa halo, gdje vi Ko je živite? medicinska sestra? Ko je rekao da vam? Šta vi stvarno vjerujete da vam u mozak ide? Pa onda... Nikad i rekao. Pa gospođa je rekla da to kaže. Imam još jedno pitanje. To ide vam u kak se zove nazofaring vam ide. Postoji neinvazivan način testiranja. Ali nije to invazivno, to je najmanji. Gledaj, u cijeloj priči to je najmanji problem. Pa reci, javite se sestre, on kaže da ne, on kaže da ne. Evo sestre. Do tu, a kod PCR testa, znači malo blaže guraju. Kako vam ide tu? Pa ne ide vam tu. Pa ide, da. Pa ne ide, pa ide vam u nazofaring, to vam je u grlu. Pa šta vam je? Pa nisam nikad imala kod PCR testa. Pa da. Gdje vam je to? Pa evo sad ću vam pokazati. Pa ljudi moji, pa to, gledaj, te stvari me nemojte uvjerati. Ovo sve razumijem, ali to... Testova, znači Halpen je priznao testove iz sline. Zašto se ne upotrebljavaju ti testovi? Daj nemojte pričati, šta vam je? Pa tu vam gura. Gura vam u nosnicu i ide vam ovdje. Evo tu vam je nazofaring. Evo gdje vam je nazofaring. Ovdje, pardon, ovdje vam je nazofaring. Pa ne ide ti u mozak, nek ide u nazofaring. Takve stvari mi nemojte govoriti. Ali gospođa je rekla da ide u mozak. Tu se slažem. Ne ide. Izgleda nezgodno, ali ne ide u mozak, ide tu u grlo. Ali ako žena kaže da ju boli, onda ju boli, svačano. Nije, gledaj, ja sam 6 puta za redom, u 10 dana sam se testirao. 6 puta za redom. Malo je neugodno, ali nije ono. Je vam trebala vatica? Nisu svi jednako nježni i pažni. Halpen je priznao 2 dnevnika. To je najmanji problem u cijeloj priči. Sline, zašto se ne upotrebljavaju? Ali šta vam je ovo problem? Pa to nije stvarno nikako. Pa kako nije problem? Problem je u glavi. Jednak je neko bezobrazan pa vam to... Imam ja još jedno pitanje. Činjenica. Ali sami možete Znači, Ove vas, samo malo. Evo, Dario. Na razne viruse.
Moje zdravlje je važnije od vaših natječaja. Pa šta vam znači da je šta? Zašto sad ne može uzimati bres iz grla? Moje pitanje, ovako. Jesu mi antivaksi? Neću negirati, to znam da ima ljudi koji su se Gledajte ovako, još nešto. Ima čak i neki iz mojeg. Ja imam bratića. Neću uopće ulaziti, neću uopće ulaziti da je to, da nema tu dobro, ima samo manje loše, nema tu dobro, da se razumijemo, i tu se slažemo, nema tu dobro, imamo neugodno, imamo, kaj bi rekao, svašta, ali nije ništa dobro, nema ništa dobro. Ja mislite da će ikad... Ja neću ni tvrditi da je sve super, bajno, krasno i da je to sve ja će 100% ikad sigurno. Gledajte ovako. Nema boj, Gledajte ovako. u ovom trenutku nemamo puno ni izbora. Slušajte, ja imam bratića u Njemačkoj. Kaže on ovako, znači on i žena sad imaju 75 godina. Ljudi imaju novaca, stvarno imaju novaca. Oni svaka 3 mjeseca putuju. Bili su u Južnoafričkoj Republici, bili su u Meksiku, bili su u Egiptu. Sad, sutra idu, kud mi je rekla žena, ni ne znam, nebitno. Uglavnom, obavezno se testiraju jer su stariji ljudi ugrožena skupina. Testirali su se mali milion puta ona za 2 godine nepune kak je korona. Znate kako su se testirali u Njemačkoj, u Egiptu, u Meksiku, u Južnoafričkoj Republici, u Bog te pitaj gdje su sve bili? Slinom. Tako je. Nikakav nos, nikakvi štapići, nikakve gluposti. To je prvo. Drugo, znate šta imaju obavezno i jedino pametno u Njemačkoj na koju se toliko pozivamo? Koji smo pred 45 godina vikali da su fašisti i tako dalje. Znate šta imaju? Jedanput u 2 godine cijepljenje protiv upale pluća. Razumijete? Znači, mi sad tu imamo famoznu bolest koronu, od koje ljudi oboljevaju na pluća u većini slučajeva. Šta je to famozno bolest? Pa tako ste je proglasili, država ju je tako proglasila. Sa 15% zaraženih na nivou države je proglašena pandemija. Koliko ja znam... Znate kak bi ja rekao da... Ne, slušajte me. Ali vam hoću reći... Znate kak bi ja prihvatio ovu činjenicu da je to famozna bolest, da to nije, ne znam... Pa da je jednak broj umrlih kao što smo imali zadnjih 10 godina, ali nije. Veći. Ne, po meni, slušajte, po meni, znači ipak cijepivo pomaže onda. Po meni, pomaže za smrt. Čekajte, razumijete moju, ajde razbite mi moju logiku. Ako je korona famozna, ako je to blaža gripa, pa kak je toliko... blaža gripa. Nego što? Nego ne razumijem. Ali kako onda u Irskoj? U Irskoj je cijepljeno 90% ljudi. Da? I oni su najzaraženija sad zemlja. Zato što virus mutira. A zbog čega mutira? Pa zbog cijepiva mutira. Pa to su osnove, pa nemojte sad 150 godina se cijepimo protiv raznih. Ovo nije cijepivo, ovo je eksperimentalno cijepivo. Ste vi toga svjesni? Alemka vam je Tu se ne mogu složiti s vama. Mogu se oko ove druge stvari, oko ovoga ne. Čekaj, pa to je službeno. Da u brojke ne vjerujete. Ja u pandemiju ne vjerujem. Evo, u pandemiju ne Pa vjerujem. službeno je eksperimentalno cijepivo. To je sami stožer rekao. Jel možete komentirati, odnosno objasniti? Prošle godine u ovo vrijeme nije bila ni jedna osoba cijepljena. Imali smo manji broj zaraženih nego danas kad ih je, ne znam, 55% Zato što smo tad imali koronu obično, danas imamo... A može biti 100 virusa. Bravo, Dajte, a gle, ljudi, gle. Obična korona. Nemojte sad, ne ljudi, ali nemojte sad da razgovaramo ovdje da je, što nemojte mi sad još da me šokirate pa da mi kažete da mjesec ne postoji. Evo sad, ajmo sad niske udarce za nas ravnozemljaše. Ma ne, ali to ste stvarno ispravili. Vi sad meni kažete da virus ne mutira. Pa sve virus mutira. mutira, ali stvar je u tome da ovo cijepivo ne djeluje na ono na što bi trebalo djelovati. U tome je Zato ste 3. dozu primili jer vam cijepivo ne djeluje. A ja bi trebala prvi. Ali zašto to bi su mi čak onda... službeno sad i prihvatili znanstvenici da više nije 90 i nešto, nego je sad puno Ali manje. dobro, ali zašto se nas onda i dalje prisiljava da moramo prihvatiti to cijepivo ako to cijepivo ne djeluje? Zašto? I s time da nas se uvjetuje da ne možeš doći na posao, ne možeš otići u bolnicu, ne možeš otići u poštu, ne možeš Svačam vas negdje. za COVID potvrde vas svačam i tu sam poljuljani ja. Isto je prisila ti Što znači da ste poljuljani? Pa sad, to znači da nisam oduševljen s tim, mislim, pa nije da sad ja ono... A niste oduševljeni? Pa nisam oduševljen. Gledajte, govorili ste stalno o balansu, da ste vi balans. Ali što vam ja značim na kraju kraja? Pa većina
Pa Vi ste vođa nas građana, Pa grada evo, Bjelovara. gradonačelnik Buja se isto bori. Naš je problem što volimo svoj grad i svoju zemlju, eto to je naš problem. Vi ste gradonačelnik grada Bjelovara, a mi smo građani ovoga grada. I mi vas Isto koji oni poštujemo. koji nas smatraju ravnozemljašima i ne znam kak nas sve zovu. Svaka vam čast, inače gospodo. Dobro, ima i takvih, to isto znam. Ima i takvih. Ima i takvih Mene ljudi samo koji čudi- stvarno, zato sam ja i bacio ovo da vidim, vi niste Mene ti. samo čudi, vi kad ste trebali biti... Pa čekajte, pa jel ima? Pa li ima? Joj, Pa li ima? daj zaveži ono. Fakat ono, daj, sad nas smatraš glupima, eto, to sad, hoćeš nas napraviti glupima. Hoću vas napraviti, pa se vidite, ja smijem. Ja sam rekao Smiješ da se ste cijelo vrijeme. Kak se smiješ? Smiješ nam se u facu cijelo vrijeme. A zašto onda razgovarate? Ako mislite da ja imam neke druge primisli, druga razmišljanja, zašto me razgovarate sa mnom? Smije nam se u facu. Kak se smijem u facu? A kak se smijem u facu? Kak se smijem u Lijepo, facu? sad spominješ neke Kak se tamo smijem u facu? mjesece koji su Ajde, recite mi izmišljeni. kak se ja smijem u facu? Cijelo vrijeme nam se smiješ u facu koji svi Sad ste me političari. isprovocirali, jel? A ti nas pokušavaš cijelo vrijeme Šta vi isprovocirati. mislite? Da se ja sad hoću tu... Govorimo ti činjenice koje si već odavno treba sam proučiti. Čekaj malo. Ja vas mogu razumjeti, ali kud ćemo doći? Kud ćemo doći ako ćemo taj segment neki izgubiti? Kud ćemo doći? Ja se smijem. Pa da se smijem ne bi došao ovdje. Dobro, to je u redu. Evo, samo malo. Jel ovo normalno? Ajde prvo je Anžela pričala tamo. Vidio sam to. Naša djeca su siromašna pa se može istovremeno. Vidio sam, sve sam, to sam vidio. Zašto nisu Jebem političar. Rekao je da nije, pa nemojte stava isto politiku. To je istina. Onu glupaču. Pa zašto nije u zatvoru već? Eto, on je vidio, šta sad, on je vidio to. Besplatni COVID testova na zdravstvenu iskaznicu u apotekama kako bi se doma sami mogli testirati. Ko to? Austrija? Austrija. To je isto ona... Na nivou zdravstvenog njihovog državnog osiguranja. Znači ona je napravila Austrija taj princip da se vi doma sami testirate i kad po testu zaključite da ste bolesni da sami sebe izolirate kako ne biste širili zarazu po Austriji. Mi imamo saznanja iz ljudi face to face. Pa ne znam to. Iskreno ne znam to. Znam sam da je naš predsjednik rekao da su u Austriji najradikalnije mjere, to znam. Ne, to je u nas godinu dana, evo i ovo, Da. znate sami da komunicirate. A bit će i kod nas za koji dan? Uz ovakve političare? Ma neće. Ma neće. Ne. Dario je normalan, Da. on to bude. Pa ne vidite da je čovjek normalan. I da hoće razgovarati, tu se smrzava već. Znam ja kako on razgovara. Ok, ajde gled, stvarno se sad već lagano već lagano i smrzavamo, ja ću se uključiti u ovu raspravu u Saboru, znači uključuju se raspravu, prenijet ću i zabrinutost i tako dalje. I ja sam zabrinut, nije ni meni kao građaninu, kao političar nije baš svejedno što se ljudi dijela i gledaj, umjesto da uživamo tu na adventu... Baš tako. Baš tako. Baš tako. Tužno. Meni je žao što je ona kao medicinska sestra Ma nemojte sad to, nego dajte si truda, obucite ono odijelo, odite na COVID odjelu na internu bez stranu i pitajte koja sestra zna raditi sa respiratorom. Bio je Štefan Brajko. Niti jedna. A šta mislite o tome? Evo Baš pitaj. sam to ti reći, što je Štefan Štefan drugo objavlja, u laž. Ne mislimo ništa, to je propaganda. Štefana, mislim, ono je ispalo, ona mene svrst. Čekajte, sad će to može ići obilaziti ljude koji... Reality show. Naša obitelj ne može ući u bolnicu. Dijete svom. Majke ne mogu biti sa svojim djecom u bolnici. Evo odite, ali nemojte ih upozoriti, odite pa pitajte. Pa recite, došao sam vidjeti, pitajte, evo dajte sad da sestra stavi masku, nek skinite ono remen, nek stavi koja zna, ne zna ni jedna, odite se uvjeriti. Ne daju pit jest, ja kad sam tamo došla raditi, svi su vikali od gladi i žeđi. Pa to niko ne priča. Mislim, Čovjek dođe u kontejneru cijeli dan, u ledenom kontejneru provede doslovno cijeli dan, da ne dobije čašu vode, da ne može na WC. bježe su odjela, idu u špar, jedan je umro u šparu. Ali iznad svega... Izgube pacijente, da. Iznad svega bi nam značilo, gradonačelniče, poštujemo vas i evo da sutra stvarno održite svoju ulogu, da jednostavno shvatite ovo, da imate jednu jako važnu ulogu koju možda i pred Bogom nosite, da branite i čuvate svoj narod. I ja vas lijepo molim, evo i sa suzama, djeca su nam u strahu doma,
To je. Vi imate djecu, ne dajte da zlo pobjedi. Ne dajte. Ne dajte. Bojte se Branit ćemo Boga, mi djecu. bojte se Boga, Nas je više nego njih. zadnja riječ. I nemojte prodati dušu. Pustite i Plenković, on je figura koja igra kako joj se kaže, ali nemojte vi biti taj. Ja bih sad Narđe tu branio, ali... Ma pustite ga. Evo, čuvajte se. Znači, kad je bilo ono prošle godine, isto advent, koje znate sve ukidali toga, do zadnjeg, ko smo čekali, do zadnjeg, dok nije došlo do 4,5 tisuća zaraženih i dok nije došlo do 50-60 mrtvih i tako dalje. Do zadnjeg smo čekali. I onda je bio pritisak medija, ljevice i tako dalje, zatvora. Politika, čisto politika. I ljevica ili tko vlada? Mediji. Ja znam da je to ružna riječ. Ja znam da je to ružna riječ koja vas neće utješiti. Pokušava se stalno balansirati. Pragmatičnost. Pokušava se balansirati. I gle, nema niko rješenje unikatno za rješavanje ovog problema. Da ima, već bi Amerikanci Kidez, već bi oni to nešto smislili. Ja imam. Nema. Vani su smislili ovo. Ja imam rješenje. Da prestanete vi osobno balansirati i da prestane HSLS balansirati i biti uz HDZ. Da stane uz narod. Jer vi ste minerali i trebali bi biti... HDZ, nemojte to tako gledati. Kako ne? Nego kako? Pa, kad ste vi bili balans, vaša ruka je prevagala balans na krivu stranu. Baš vaša osobna. Da, je. Pa da, i kakav je to Imao sam balans? cestu brzu na stolu. A što bi vi napravili? Cestu brzu. Pa cestu brzu rade već 20 godina i Đuđe nije napravila. Ali će sad biti, ne znam, idite pogledajte. Hvala vam na cesti, ali nemamo svoju slobodu. Baš vam hvala na cesti. Ja vam pokušavam objasniti. Većina, ne ova vladajuća većina. Jao, daj. Pa mi smo, imate s jedne druge strane nas optužuju da smo premekani. Nema toga premekani. Da treba oštrije mjere. Da treba pa neću ja ulaziti. Pitanje. Kakav Brisel? Kakav Brisel? Pa pogledajte saborske zastupnike kako stave zastupa. Mi smo čak tu zastupa vladajuća većina nas umirati. Pa imate ljude koji kažu zatvaraj sve. Što čekam? Zatvaraj sve. Ja nisam. A na koje znanosti zatvaraj sve? To je ono isto. Daj mi činjenice po zatvori. Pa na znanosti od 15% zaraženih i 2,8% umrlih. Molim te ko Boga i znanosti. A Berošu poručite da sam mu ja osobno poručio. Ja plaćam normalno zdravstveno u svojoj firmi i dopunsko zdravstveno. I on meni neće dopustiti kao necijepljenom da odem sa svojom materom od 86 godina u Bjelovarsku bolnicu ako joj neš bude. Majke ti mile, baš bi ga volio vidjeti. Ja ne kažem da treba sve vjerovat znanosti, jer nemaju ni oni unikatne stavove. Ali moramo donekle vjerovat znanosti, jer ako to ne vjerujem onda šta smo. Ali postoje groz drugih znanstvenika. Kad ne bi bilo da ne postoje suprotna mišljenja, ali imate nikad znanosti ne bi imate bilo. 20, karikiram 20, ne znam točno Lau koliko. više nije znanost. 20 top, a ni, jel ga ko izbacio? Ni Sladojev, ni Ali kako se Ne počne pričati. Dajte da vidimo. Dajte, pokaži. Stevo, daj pokaži. To da Đikić iz Njemačke soli pametu. Ja ću vam reći jednu stvar. Nama je svima dosta i nije situacija da se pravimo da li ćemo pustiti vjetar ili stisnut. I namjerno sam fina, zato što me puko film. Ali Bravo. trebate se odlučiti da li ste za nas ili ne. A ne balansirati. Tako je. Ima i doktora Slovca. a doktor Sladojev, Gaicki, pa gdje su i oni, njih se više uopće ne poštuje. Gdje je doktor Sladojev? Kad je to bilo? Pozvao na ustanak protiv vlasti, onda su ga izbacili. Kad je rekao da bi se narod trebao dići. Da, pokazuje da nećemo da bi narod trebao. Jedno pitanje za ove COVID potvrde. Da li one imaju vijek trajanja ili će biti do moje penzije? Nećeš ti ni doći kad penziju. Zato i kažem.
Ok, i potvrde ako će biti ono 2 mjeseca, ali ne ako se uvede pa... Ali ja ću samo reći, glasajte za narod, budite za narod, zato ne sigurno neće. Narod je glasao za vas, sad vi glasate za narod. A ne Plenković, anemični, a Beroš je pitao. Nije HDZ glasao za Ajde da mi vas. završimo priču. Gled, Dario nije epidemiolog, nije znanstvenik, nije doktor. Ali je političar koji vode ovu cijelu pandemiju. Ima važnu ulogu. Znači političari vode ovo Dario je sve. političar. Idemo ovako, on ide u Sabor sutra. Neka ga Bog blagoslovi Tako je. i čuva mu glavu. Izbacivanju 19. ti si im pokazao 17. Ovo je 19. Ali on je izbačen na kraju. Ajde da mi završimo ovu našu A je, priču. ipak gled. Zapravo više nije članstvo. Ajde da mi završimo ovu priču, Dario ide u Sabor sutra. Sutra ideš u Sabor, dočekat ćete ovi zakoni ili izmjene zakona. Neće sutra. Petak, četvrtak. Petak, mislim da je. Dobro, nebitno, moram prvo raspravu opet. Imat ćeš raspravu, nećeš imati jednu točku, nećeš imati samo obavezno cijepljenje, imat ćeš ostale točke. Kako misliš obavezno cijepljenje? Pa nema obavezno cijepljenje. Da li ćeš imati, ti cijelo vrijeme pričaš da ćeš glasati protiv obaveznog cijepljenja? Da, a gdje je obavezno cijepljenje? Ali bi... Pa naravno, Pošto ne mogu ako nisam cijepljen. Ako ja imat ćeš točke. To mi je obavezno. Dario je političar, mi ćemo pratiti. Ti ćeš, imat ćeš glasanja, vidjet ćemo za šta će glasati. Šta da radite na sudu? Točke ćeš imati, koliko bude točke će biti 16, to će biti 8, to ćeš ti vidjeti. Biće zakon o pučanstvu, tako je. Obrati se, ja ti pružam ruku, želimo ti se sreću i pratimo tvoj rad da to bude u korist nas. I da korist potvrde ne bude... Korist ljudi. U korist svih ljudi, bez podjela na cijepljenje Zanimljivo za neke. A šta? Joj, Bulja mi nemojte Bulja, nije mi legalno. Jel ono ne budem smio na komunalac otići? Jer mislim da on samo iskoristi. Ovako za komunalac, ljudi ne mogu na poslu. Ne mogu na poslu. Čuvajte svoj narod, to je poanta. Imaš teške odluke. Uopće nisu teške. To nisu teške odluke. Ljudi, okej. Još jedna jako bitna stvar. To je vrlo lako. Nema alternativnog lijeka, a čitav svijet bruji o zabranjenom lijeku. I ljudi su se sami doma liječili sa zabranjenim lijekom. Tako je. To nije za konje. To nije za konje. Ima za ljude. Samo sekundu, to je jako bitno bilo, pratio sam Ameriku, to su napravili na CNN-u grešku, to su proglasili za konje. Kasnije su se morali ispričavati nekim dosta jakim podcasterima, jer su ispali totalni kreteni. Dobro, kao neka na bazi što se koristi, ali... Ne, ali poanta je da to ima više verzija. Vidio sam tu objavu od... Ali zašto se taj lijek toliko zabranjuje? Zašto? Zato što liječi. Onda nemamo koristi od ovog svega. Imamo čovjeka iz Bjelovara koji liječi indijskom konopljom. To, Mario! Da, nije uopće smiješno. Masaj naš, Masaj! Javio se na otok negdje u Dalmaciju da ga vragovi puste na miru. Da. I ljude razne bolesti sa indijskom konopljom, na koje to famozno zdravstvo u koje nas upućujete. Stop prohibiciji. Uopće nema odgovora. Znanost, zdravstvo, ne znam kako bi to sve nazvali. Nemaju pojma, jer to ne znaju ništa izliječi. On liječi i proglašen je ratnim zločincem nema. Da li znate da je taj lijek u eksperimentalnoj fazi? Čuo sam da Remdesivir pomaže određenoj stvari. Da pomaže. Da, čuo sam. Znate da taj lijek je... Doći ćemo opet, poslije ovog vijeća. A ne znam, primjer ga je ovaj. A sad više ne znam šta je točno, šta nije točno. Kako se zove? Idemo. On je primio hidroksiklorokin. Hidroksiklorokin. Ljudi, vidimo se. Okej, ajde, znači 15 se broći pozornost. Imam tebe jednog nas.